kura cia kirimara tukethira tukiariria untu bubu na mantu jangija maingi kinya tugitegera biama bia gisiasa ja kaunti ya Meru na ageni bakwa turi na Mutuma Kangata uria ni coordinator wa kiama kia ODM ja kaunti ya Meru turi na mubiashara uri nkuma na kinya ni musiasa Jacob Mantili na kinya turi na Franklin Mwiti Karute uria ni secretary general wa kiama kia NOPEU aja Meru. Karibuni sana gentlemen, ni bwega no tubakuona kanya kugwatanira na bautwe na tutigutakanya maybe mpambirie na ugwe Karute mbere tukinya kumenya gitumi kiongwa kia Ndindi Nyoro kwithirwa arugurite kiama urajukiria atia Ndindi Nyoro kwijana kiama gikieru ntukuye that is. Thank you very much, Madam Dorcas. Mbere kambo ya kanya ka nkethi mutegeri wa Weru TV kura kundeari na njuki kinya kanya ka boringi nkethi mukari wa Nathu Ward na arandi de muchui wete ka MCA na boibwega nonto bakiure kiu boibwega sana nonto bwa Ndindi Nyoro kutangaza kiama kikieru bambere ligase wete thuki boyele track record yewe pia si mbaya, ni mfanyikazi na mtu uritete ngwene kuonekana bwega na boya thatu kinya kethira ari ki opposition ni one of the minds ira tomba kwithwa tukiririria ndene antiguru yetu ya Kenya na is one of the young leaders baraba ina future na mtu tomba kuwa tuenda kuiga mfano yake turi the young people kana tuba youthful leaders. At the same time itukuibwega nonto narrative ire kuwa chama ni moja, kiongozi ni moja, ndene kirima with many political parties ikiya wikumia bora kana pride ira kana rwari rura reckless talk ire ikuthithi one of the party leaders that kiama ikimwe mutongeria no mwe ndene kirima ki with many people coming up na kuya kwithwa twina biama nonto wina democracy ndiguru yetu kuma iterea rira twathiranirie na one party that is KANU to ndiguru yetu ni multi-party. Everybody mtu wende no uhuru wa wita kiamene kirari na mtu wende no uhuru wa kuringira mtu urakwenda kura ende dictatorship na intimidation era ya kweria ku vilify other parties ya kweria kumeneria tongeria bangi babiama para bende ne Mount Kenya. We cannot allow that. Tutendo choga na ara twari 19 ira cia enzile ya kitambo ara kwari kiama ikimwaki. Everybody is free. Kuno Meru, Tharaka, Murang'a, Nyeri antu bonde iba ewe rutha ro kuma kiamene kira muntu akuitarira because tutithia ta kiama nonto ro mwiro kana ro mutune tukathia ta kiama nonto ba ideologies tukathia ta kiama nonto ba muntu ro kitongeretie miaba baingi bara these leaders bamo ba bare utongerie ne kuma 1992 nyani ni wale imuidho yo change lakini like these new young men ba we can not bolele to kona their track record batena roko utema antu bathithia and we are clapping for them. Lakini uninde Franklin Mwiti Karute tutete kiria muntu ya Meru atwira kiama ikimwe ndene kirima kiongozi ni mmoja hapana twina atongeria baingi ndene ya Mount Kenya na atongeria bena marito clean. So mimi ninapongeza Ndindi Nyoro no ntaba kuyana kiama na inyonge Mount Kenya oro kuiba kuyana kiama no eneya na yake na te wiri baru ire gwero anga wiri baru tie yete cia green na cia blue na cia black hapana kila wa mtu akona uhuru pako yana kiama kiawe kira kwenda. Yes. Mantili ukeja kwithwa Ndindi Nyoro arejire na kiama gia PPK ntuko yecho na ndwari cio kamuno agita winyamul thirikari ukeja kwithwa nthiguru Kenya inthiguru democracy muntu kuri na uhuru babia mabia siasa ni kiantu bakona jaka Ndindi agutumirwa.
mbere yankethie ategeri bonthe ba Wero TV na oni nkona ndindie naki kwethera na kiama kiawe so arethera ka utumiro kana atutumiro ibuo iterea siasa ikuo antu ba antu abo utumiro lakini na bwakwa rira tu yaritira 1990 antu ibetikirwe kuthithia ciama nura ciama biu nabio inya bio remo bigwithacwa kwa tukabite kuthiata brasheria ciama ekua but ndindi kwithirwa na kiama kiawe utinjire ngara nayo kuthithia kusuno kuona Mount Kenya yaka kwina threat ukarutia gwera ete kiama kimwe mutongoria kirema numwe so ka kwithirwa we na mpango yaku ya siasa na ara Central Kenya ukakore mwiko ya kiama yaku basi no muntu wako endi tigiti ekuromba nayo kura kundi ndi kwethia uratethia antu abaingi muno we nukona nanjirie kwirwira rwari na we atiri ndi kuoya antu bara baomba kwithirwa barumite Gachagua bethinga antu batolele bogwire guthora aruma Gachagua itothirie ndo mbere na Gachagua riu akoya kanya kia mene yake so ikonenia yaka kwirwarie ruyo ende riu na Gachagua kenda ketwika tiwiri barwire kwirwa tituwiri baru tura tunini I think ibo ndide were rwari akara akomba kuyotethia antu bara bange be Central Kenya lakini we ngwa ithetere mieno ngwa kiama gende gikara yaka miano enkao ikuo tarumire Gachagua bara barumire Gachagua be na UDA na bange be Gachagua ndidi aitira ati nyantu kwekura atetire kuringa atamwingire na atamuthetere so ati wau lakini ndiru ainonaniria bra mpango eke kwenda kenda kiama giake gitigurwo muno Central Kenya ilasima wejara wire rwari kwethira antu bena ciama ibo bwaya kinya mirwa twina kiama no peu kiama gia tukumikia miru kabisa so kwina ciama bi kubinge bitena misisi ya miru kinya batu tubwiri kwethirwa para tu support thirikari kenda antu batikaone muno yagatwe thirikari no basinge batite guthatira ciama bingi cause tukagore kwethwa u no kaba ba mtura okuwa nwenka kiama kimwe kio gikwendekana Mount Kenya na imutongoria no umwe ba mwakanya kaingi so ciama bingi bingi kenda antu bethwa bena twanya tutwingi twa tukuromba kura cause kira kirari kio ciendia Mount Kenya muno antu bara baikute antu bawitikika itari ringi ni antu bara batitikika so brandi ndi akwethia na bangi nabo kinya kuno kinya thirikari ni thona ciama bingi acore babio weta UDA wa cia tigiti ya UDA ugeta kingi kina murengo ujurori so ntikona kwena makosa ya dindi kwanyiria giamu na bara bakuwa ka angano thirikari kana nombi I think tikona gaibu kusidindi na ntukwe ko change siasa yawe mwanka nyerera itire chairman ya Mbajenti so no ntuburetere no rabataisi ake awe bona akaomba ko join either thirikari kana nara DCP so ibuko kari kangata Gachagua na ibo bari naugite gukeja na tu wheelbarrow gukeja na tu biama bingi na after ndindi akuruguria kiama Methu uria ni SG designate wa kiama kia DCP naugire na kimenereria muno na kuga joimol jo thirikari kai ka wheelbarrow kena rangingi maybe DCP tongere twirigathi Gachagua na ina kiama Mount Kenya na nethrite akiuga chama ni moja kiongozi ni moja maybe kabe no gwa kaba tonyete ogwa no ntuba kwija kwa kiama giki kingi kitongere twindi ndinyoro okay ndor kaskambu ibwega no ntubo twita twaraniria matia siasa okoroba nago na ibwega no ntuba kureta mjandala yu ya biama
ukaya kona byama bikaingia ndani ya nthi muno demokrasia itithere kuri demokrasia itithere kuri rero kona nthi na byama bibingi nthi iro demokrasia ekuri nthi nyingi muno iri Middle East Europe we na ukunde na America nako nthi utithere na byama bibingi kontu kura demokrasia ekuri muntu nyaga takengo muchunjo na menya kwingwa kwa na haki ukaya kona rira theka register byama bibingi ni uwa bwithera burio bwa demokrasia muntu akonera kiamene kinda karakuntetendero waki kana misingire ya political registration Kenya ikethete na sheria njega cia kuregister byama nonto bombere Ndindi Nyoro na engerwe ke UDA na akwengwa ke UDA mbere akaranda thugania Gachagua na etere bathuranira DCP na DCP wathikirora yitete ire na vitisho kama huko kwetu hautakubali kukaa huko na conditions ira Gachagua mbere wikira mbere kabisa ndene kama kia DCP ikyo gatumite ikyo yatuma byama binge biciarwa teke yake kinya binge bigaciarwa nonto kuwara gyo karieria antu na kinyari ukona antu baba inge bakwenda gushika bamo independent muntu akwa ninke the independent ka utega akona atonya nyumba yake na antu atithire na kinyumba eu nonto muntu ambiriria ora siasa Kenya kari kiama ya nduke muntu na property ya muntu binafsi na utega kinyamirwa thaina ndi ugatega munya na kiama kia PNU no gatega munya na ategere ona atumbo tonya ki DCP nonto DCP na candidate wayo Lituri alafu watega munya atumbo tonya ki UDA pengine UDA kana thirikari na mutumanto ethingia na watega na ro basifuna na ro ayukire kawira kou kutena makosa muntu kwathukana na kiama kia nonto wetana na kungi weta kuthinjwa kuona kugeta kuthinjwa na ndika boka ngangana na kiama yaku kiroko no geta ate ukuwibwa ndebene lakini kukethera kwina problem kiri ora byama biko ndo na ora biko thera binge ndene Kenya mwananchi wote onaki mwananchi no aka confuse nonto narua na Ndindi Nyoro antu barari bakwanda misingi ke Gachagua gicunchi kimwe na ndike kwambiria kuinaina na kethera kwe muntu utumira plan yu nende akwambiria kuona mubango yo yukumbea fruit nonto ugatega Ndindi Nyoro ukandareti Ndindi Nyoro ndene Mount Kenya regional akethera nantu na Ndindi Nyoro aki kinyaba Martha Karua bakariuke byama byo ibeyite Martha Karua ibeyite na byama byo na bange bakeya na no gatega thaina ndi kiri Mount Kenya regional kiama kia Ndindi Nyoro kigire na arua niro tumba gutara ikiama kia 27 ndene Mount Kenya regional kiama kia 27 no lakini wataka migongo erengi yonthe kiama ibyama biyeri bithatu kana kimwe unige ntokera kwenda kuwa ndili ya kuunda byama iketwike kenderea au kura isia 2027 ikethera ciena thina nyingi muno na ikethete na witikania na kinyanto baba ingi bara bakathurwa batethurwa bari ukweli ne bungwa nonto kiama watu kakitethera kina freedom gete anto freedom ba choose candidate wao uchusi muntu rabo kwenda na demokrasia na wona wawengwa utitosheka ugeta kiamene kingi au nio tukathura viongozi ya batu athurire thai viongozi batu athurire thai ugateka parliament thai yundi ne byama 50 kana 40 bila byama mtu na kiama kiawe kiawe na nikyo tumatuwa na ndego tema government itekumba kuthithia maendeleo bwega nonto etena kiama kire yomba kwa kiama kina ndi thai ikyo yo to support to government kinya baraba ekutha ino kona bakwaragana ugateka thaina ndikithira ni kiama kia ODM kikwambira kuingilia kindiki kirua kirenda gitiki aya wataka no kindiki arua atutoki
watega president no atekwaria watega bema betu bya Meru na no ntutu na bya mobina utekyo kyaro amakili keti MP betu batadithia joint meeting ba support kindiki utibarathithia no ntu omuntu ethela munkera tete sendi ciawe wibu nkwenda kuwa Karute kuringana na Kangata ni ati demokrasi Kenya itikuri na ikyo kwina biama bingi kimathuganio jaku demokrasi gukura tiriria tugwitikaniria maybe biama biza kinyankuruki. It is true what you are saying because the growing nations like America no na biama ni Republican na Democrat. Why? Because the orari kena kuwa political registrar kana the office of registrar wa biama ni ibombete kuthithia mikakati na kwa tuiga kwina weru kuna uwazi katika mambo yote kitha nomination nambi na rira ushindwa wona bru na electoral commission ni very genuine na tough bawire ni mshindi kutena njira ingi cia panyaruti hapa na pale kuhakikisha muntu onete atechunwa lakini yani bacho kugiro register ni kura wabo genda kumeketha ikaringwa kaiteringwa. What does that tell you? Untu bubwe kwera ryo kwero register ni bwibacho bwe na milioni 10 kana bwe na milioni 8 bugenda kumeketha ikaringwa kana iteringwa. That tells you kuri njame ngirio apart from kuringa kura. So I no bangiri no somehow that ara kwina democracy kutithirwa kwina biama bibingi like in Mount Kenya no bitu na biama 2027 ukambani bitingi iyo iwaipa chap kira kenge kyare kya kibutha kibwana bikai lakini ogako yako eto nonto trust issues nire uru mono ko kwa tutetekania nonto yababe na bibi opposition go bonde ne akora ne abesi baba imono nuri kuomba witegia ile nture ukathano kyama ya nakyo miru mwitegia no wa mwitegia arire awitekwa Kenya mzima nara twina DCI twina anti corruption twina NIS kurero nara akengwa national mea kwengwa national manto atari mono national mea kwina anti corruption national kwina DCI kwina NIS uchiomde nara kurero karituo kengwa nao nonto misbehaving alafu ya county ya twina county policing etawate policing whatever tiumbo mwethe no atia ya nanu turinga tutureti yanja the other man ura Katin na omo nara no agwia ukona ntu bara bathanitwe ba nonto inyete kuruma Meru boya me to be very sincere opposition na kwina we na strength mono lakini waya kwetu nonto bara bamiwete antu baba ingi muno baketha benao lakini antu bara bawete opposition bonde ni antu bena kasoro ni antu bena kasfa we yo kengirwe ikuthalilisha atongerie bangi ikura bangi atenda witaniria no nau kinyoka ibwa gwita ngaiba kulita mwananchi mpunguruthano ere kethwa yikuno aria aulo anjirio bafagia bonde kinya baube enabo njukwene au uyungi ni asira na kurumana na kuina mariri uyungi ona mpempe ona monga ubira guthanania tutikumenya uma bwabi nonto no biando bikare akuma and these people bara bathani tukanya okaibwa itukwendro support lakini orendre kwina obesi okona ntu banjirie kumatoka barari kiamene kiu beya ngabero iba kwanjirie kuritithwa mbecha no registration itanjiria MC banjirie kwiro ditaimbia MP banjirie kwiro ditacia no na ndanto bakabe na fear iba ukiro trust okona bareta mwanga nara kugachagua kuwa batu tutikwenda kureta mbecha ogulugiro tu katureta indirect nori nonto tuteku the credibility ya muntu ni questionable nandre ibonto kwona twina biama bibingi pio nonto batu wetikwa antu baba ingi awetikia
utuika uma nomination ichia uma antu baka nominate kuringana na uritingwe bwoke amene it is very rare kinya bara baikuimbia baoliete cia nomination kaba kuthurania beta bawete kiondo itongia kula na mwagene yu why because kutina sheria cia kungavani bia mabubweya kutina sheria cia kungavani this nomination bora yeta ibo onto ibacho mabakiruma bakero nomination ikariona nona because to be very sincere muntu areta akoya mwana omwaro ina kurugweta akoya kasi niowe kurugweta akoya ngao friend yowe kwatu kantu bara bakwa nominated bate ku nominate no ntobwa the credibility kana no ntobwa ndwera barwirite kiama kana no ntobwa ura batetheti kiama bai nominate no ntoi baritite mbecha bai nominate no ntoi cousins kana brother kana imuritingwe kwa ukethira antu bai no bua ibo nto kuona kokwe to Mount Kenya yana antu bate kuomire huku mamo no ntoi bogera wetate kuringwa na no nto ringwa ndareka ithirire otiomba kuingana ringi wita kuona kiama kingi. That is the only problem that we have. Wonto mbobera para bakwenda kurea kubesoa para bate kwenda kuringwa ibe nake no pe unga batende rosafi kuri na mantiri kuri no gwa bu karute akwariria bwa muntu na gukira gutonya kiamene kina atiga atendwe atikarirwe mbecha na nyumene ngwa ito gutega rutere rwa Mount Kenya West Rigathi Gachagua ambiririe DCP na tukairania DCP ni geretie kugwata miriayo na kiama kiria gikoneka kugwatwa mbaru muno aja Meru twina kiama gietu kiumba kuvuma na maybe Meru bakarungamana kuga kikyo kiama kia Mumeru turi na Munya na PNU turi na Mpuru wa Buri na Nopeu Kawira Mwangaza na rejire na UMP ewe kwina kiama buru kirikia miri Meru Meru bakarungama kuga kikyo kiama kia Mumeru Rere o Meru imanto yeletu anto barabo onde bena ciama bira biumba kwethirwa bi anto bomba ko bithwaniria ukethira interest cio ni mbige kire cia anto bara bomba ko thwani ukuma ciamene biu kwa mfano wethira ke ni kiama kira Kawira ukethira nga secretary general nu ukethira yumwe na tika ke kiama ntoke Gachagua brand DCP amithananie Mount Kenya yonthe ukethira kia family kinya weta PNU ukethira the same weya DCP ira ni antu bakithwania nyayo akethira mtoro ikiyo bura karutewa imuntu antu batumba witike no nto bonete kuma TNA bura thithirie na ri na kama kinya kangi getwa KPP bura thithirie so ukethira uteke amantu bomba witekania bonthe Meru tha ibo twiteni ku na ibo kubwiri guthonya batwire tukutheta na antu Mount Kenya East West tukethwa tukua twina kiama gietu lakini ndiri atongoria bara twinabo bonthe tukwenda kwita nthi yongi kana bakara nthi be amwe babangani bonthe ndirona asilimia nene bariwa maraba bena ciama bariwa one term lakini bonthe batumba witania kinya murengo ni umu urindi ibo bakwenda kwathurana inya United Opposition kuskawira atitania na Mithika atitania Munya so batu tore Meru ukona utinjira ume utibo kwethwa tutho twina kiama kimwe kina inya bura Gachagua randi DCP yashikana ra Mount Kenya West Meru wesakano bubu tekwo no ntobwa watongoria bara twinabo na Gachagua atagwa karomba gavana wa Nyeri yu bitumite nya kiama kiria kithora kina inya Gachagua arenda kwithora national lakini batu ya Munya ena kiama bwana MC yako enda ba assembly Meru genda be mukaria Kawira ena kiama ni nyono MC yako enda utiwe uronania utikiama kibiu kironene kina inya kinya ya bunge akikoromba nakyo kibira bi Meru isipokuwa DCP we na Mithika ni ote tunie nara kusikiria yaku gukari
Meru no twithirwe twina kiama kimwe kira antu bomba wita lakini ndi bara bena ciama biu kethira witikanio bu butikuo na iyo thina ere wera nene witikanio bu karute kwa mfano muntu ya kiama kiu arita akathithia na ethera nomination cia bara bakagombe ite akathania antu bara kwenda uti mitaratara ya kiama antu batumira uma kwa ya nomination antu bara ba nomination na via kura kuringo bara nominated Ken MCS ukethira muntu arita akathithia ati ya na nuntu bwa effort kana inyera antu bekirite utetheria kiama kiu ari ya na bura kwenda kana no muretere mia kana akathania muntu wa mucio so yo thinerero kuona Meru kiama kimwe kina inya ne anga antu bara nabo turi nara twigithirikari tukamwende tukera thirikari gatutena kiama kingi kina inya Meru lakini bara begua tha ibire bicionanitie tikona kiombo tute kanga atambira bate kiama kiri mwana siasa akienda guchigikania na kiama fulani nonto itwithirite tukigwa kinyame aria Kawira Mwangaza akiuga kethirwa na aria kiama kiawe maybe kiringithirwa that time kiamureterete kinya MC bungeni ya kaunti ya Meru atingingwa Rigathi Gachagua kwingwa kinyawe through impeachment na igikanirwe kuga ingekuwa tulikuwa na chama tutengingwa bata ya kiama nimbi. Okay, doka mantu ya kiama tugachoka igitarira ri nyuma Kenyatta baambirie kiama kimwe getawa KANU na KANU iravuma around 30 to 40 years wetu miaka ekarire almost 30 to 40 mwanka miaka ya 20 ni awe kwambiririe kwa ile na kiama getawa KANU ya register ni Ondinga Jaramogi Oginga Ondinga na yaretere thina Kenya ireta ku register wa Lancaster House na London na ugira ba register kiama kireya na kulingana na brate tretu raunda sheria shetu cia registra Political Parties Act na konewe tene na religious so sheria Kenya tikethuki kibia make ethukinya ke kanisa ona muntu ari ukiraga etantine muti akongotaga empe runena ka register kanisa ongia ka register ni sheria emwe ya ku register institution na ambina ni sheria emwe kariu lakini watega ndire ciendelete ya South Africa na byama biere biena inya weta Israel na Likod na kiu kingi weta kidira ni Uingereza na kiama kia Labour na kiu kingi ya Conservative view na America kwe sheria ya Kenya byama bikawata inya na mwananchi atetheka kareka mwananchi riraka wata fahamu othoga tu miaka 50 kana 60 rira thikethire yetikiritie gutwike sheria byama byakuruka bitano iro kamenyana ndiro nthe kambiria kugua iro chiacha ya uchafu ekaura iro chiacha okona kuruma na njere ne kaura irio nidhamu ikeya kiri wana siasa nonto thai byama bibingi bila byambarire tu biti kwambirirwo nonto bagutotethia mwananchi in bitterness wataka kiama kuka shagu araundire maruru na wataka kawira araundire no maruru na byama bibi menya party property ya mwananchi na riu wa party kuthira mwananchi neta hasara na ndhe tucoka nyuma nonto boy kiama kia mwisho kuunda thirikari maita ya iriki arikano inya baba getikaniria uni tukuunda NAK ya athanire tamu imwe yatonya PNU ya athana imwe yatonya ngireta wata TNA anga TNU ya athana tamu imwe kwa yana ndi na kinya thai yankwire UDA tekaromba kurai utimiona buru te alama wiri buru utimiona gikurai kikaundwa kiama kingi kuketha kwina kiama kingi kegeta kuromba kura kou orira mwananchi agutunywa kiama kikaura losire kwithire au timu ciaca gwita hasara nonto barabathiririe KANU ni atire property nyingi sana iratiga miunda akoromone iratiga miunda na mwendanto iratiga hoteli na ari gwito kungumaitu utonga bora butuma ruba niki salati bora buri ya mwanka thai wa wananchi bayuyu betu baturana tondo
betete Nairobi na betete baiba komea baithilo nkanthi yonthe kwambiria biama but bara ko benefit na biama biu ni antu bangi lakini kithi kwa area sheria wende norege democracy wende norege wachindwa support kiama kiu wowe mwankaro kathithia nidhamu ibo ntona Amerika kinya muntu athoka acoka kethena discipline gikiama kenda kiyo muyukiringi nona Amerika rethithia antu bakaya kanya to demokrasia to kuana nde karote aukira akambire kiama kiao tonjagi mantile aukira oni kambire giakwa twacemania kieni ne turira no timwera yo koromba yongeroi eno nto muntu nakoringa kibara alafu kiama rira wona siasa ethira ndene Kenya biama Kenya bikari ndio bila twita fast food bila bila wa chips na mbio ya wetete utiritenete muntu wa kiama kiene kiombuni andaracha negi tumite siasa barakuru bakathira no muntu wena kiama kiena kamsimamo kikarakarite muno Kalonzo kama Kalonzo kamwaburi kaukarakara utakona kaukara muno katera change geta kamerua kataikwa na kama Kalonzo bangi bakiundo twa matungi lakini kauka korania na kiama kingi na kio yake na kena discipline ndene Meru no peu kiama kiu ikona ne kio support geta kuraya no nto ingwete ke no peu kume kwambiriria itendwa kinya kethia ni ere mushoro bya mabingi no peu itendwa lakini wataka mbasi niende tumeita kathumba ikendwa no kona ni kwaragana bamanyara na bauna bakiraito bene mugorogoro lakini wataka kama kaga wito no peu ikanini lakini kena msimamo ndukwana so uniona kuwa ndene Kenya na kenda mwananchi agakarabwega sheria nikwe parliament netunge sheria thirikari netunge sheria yete parliament ekuruke political parties kinyani igakuruka ni isi yenye no 7 lakini cheki nya 10 igakonfuse mwananchi ibunku karute kenda kama kenu gatigetwe kama ntizina ate bukuthithia kuona maybe kiama kikia no peu igikukuragi kanene akinya nguruki na gikarunga magwitwa kiama kia Mumiru na maybe gukeja kuthura kangata na ategete akona bwina discipline fulani nonto mporo atetikiria we kugurwa kinya UDA kinya gukeja kuthura na support kiama kia thirikari ya Kenya Kwanza arafu ituonete kwina exodus ikwenderea kuri na atongeria bakuthama kuma kiamene mono kia ruterirwa thirikari UDA ni kwithirwa ikithamo muno atongeria bagitonya abiamene bibingi twirigirio ntububu kinya kumatankuruki moving forward mwaka juju moju tigere kiri election. Thank you Madam Dorcas biranka wa Mumiru kaachitikia na menye is of age na aithure barabara kwenda wita batu thina yetu ni bara twita the heonders baraba kumenyekana Meru ati banivo political big wins tia Meru patongere twina mzee Kiraitu though is not in active politics twina mugoro wa Marire twina oyungi o Batalaisa bauni bothe senior most people baraba twere siasa ne kuma maybe 1992 coming this side lakini up to date patonania mwelekeo patonania bora Mumiru abatere wita batu itu number 4 kuma kiri Nairobi Kiambu Nakuru barabe Nakuru ira mbinge after Nairobi Kiambu na Nakuru Imeru ibatu number 4 as we are talking with 941 na tuyukuma mwake na ira twetete yakura Mumiru agethwa agenga kura milioni 1 still no to the number 1 to number 4 kana tugethwe nya to number 3 amona kutha twina kura milioni bando tutachitikia no nto mtura the senior most oroku woni anga Meru
imetiwa aibu, Meru imedhalilishwa, angotere ingi Meru has too low. Rea kuotere Meru has too low, no wewe totulia maruna ara, asavete seneta miaka 10, asa seneta miaka 5, asa MP miaka 10, akethroe minister, alafu kwa tuika areta ke amene kira kwa no bwethetie akaringo namba kenda organizing anto inya no SG kanete yana ke awe awa tukurekana na antu babange bonde kuringana na ututwira kumenerwo miaka mingi yonde batu twemeru tuchiania, we can do it on ourselves. Lakini thenera nene batu meru tutwira turela ukurua inaona pewe kwenda kurita antu babetu tuatire. Let us join our hands together. Turi antu ba Meru. Let us strengthen one of our party. Itureke kwenda utumira bubui. Mumeru atiuma etanyere aruma mweko. Atiuma etanyere angeria kudhalilisha mweko. Mumeru atiuma eta kudhalilisha mumbere. Kuringana nora Meru etwire na discipline ya muno ti rahisi kinya kuona mutongeri akiroma, because we have been taught andrabunjema ti rahisi wona mutongeri akiroma kilengwene anjeria kurita matamshi yange ndaibiru yena mtu yogo ndisipi utongerete Meru akira au governor au reverend ngakwata nkuinye a leader of that caliber ukona batu twina retrogressive politics, itechia ideologies, itechia manifesto, icha kurumana. Na biyo bito meta wona batu kuma 1963 tutenda hukuma antoa moto ari na sauti imo ya Mwekamba, tutenda hukuma moto ari ya sauti imo ya Mtoro Coast, tutenda hukuma moto ari ya sauti imo ya Mtora wa Nyanza, tutenda hukuma moto ari ya Mtoyo uyo kwa mlima ni moja na chama ni moja. Na riwa tu turuwa irema ibiele dhai. Aze kuma 1963 tututwiro ba support. Itarake bake kinyare opposition tomu support. Uhuru tomu support. Kenyatta tomu support. Lakini when it comes to our turn, rira natutukua you can support us. Ari kirema ikire uri, kirema ikira thalilishiro, kirema ikira ikirurungu, which is very wrong. So thina yetu na birambendekia kenda kangata atueta kiama tuteaito kama batu as the leadership of the Nobel Party itoerete ko strengthen our party. That's why as we are talking now in this region, every constituency from Mbere North Komukunji ara na uko wa Mudhende tuyete o tuyete isiolo, every constituency as we are talking itoerete kurimbrandi kiama ketu tuina ma chairman ma coordinators in those areas because itokwenda pooling. That's why you saw as the other day turari na NDC endita mnoa health hotel tuyete tanto beto across the nation kenda tumba kuimbrand na kumove as a party. So bado tutekwenda kurorengi uturela. That's why bado tu Nobel Party to nyuma ya slogan ya kuwa batu hitare ukinyara mto Mount Kenya East athanu taitundindi yake because tutumbo tura kudhalilisha miaka yonde tuturo utenda uture na mtu uto kwa heshima utumbo uture na mtu kwa ya kuruma nja au muche kwenu ari ya kuthomera o mwana. It is not possible. So inkoromba Meru beto bara ponde patigirite na ponde pare. It is good we support one another. It is good to take ego yani utibu as priority complex wintero ante karante via na rigo utora ante via mea ukagotha wina track record ye beto mba kuthiata then we can say katu thiate mtu uyu are kwa minister na ntuku ithatu ituronere wea are kwa minister na ntuku miaka 5. This is what we got. But all these people bara baithirite be minister ntuku yiri ithatu ambere both Munya and Linturi kana ka baretire nkware kakagwa mbeca ira karetete Meru as we are talking na ira baretete bobele baringaneri bobele. You cannot compare
kabisa completely Yeah. na twitaitite mbere unga kwetera nteto cia nkware kenda witikia kaba nkware kumba kuthela kibaba twire miaka 20 in public service lakini mbeca ira nkware aretete within period ire prime minister na mbeca iba abo beli bareta kuma prime minister you cannot compare neuro na nthi maybe muchigirio juu kuga iba guchigwa mantire maybe muntu arichigwa nontu ena kiama kiawe nontu kinyankirithano Peter Munya na Mithikali Nturi erivuva araudio kaigwa kinya Munya akimuikiria migambo unite ugwa nguchokaniria na gwetera mutongerio kiama giaku agakwira izi nteto cia party leaders na maybe kinya kwithirwa akiuga uria Karute akiuga uria kwira mutuma maybe gakuona jaka mutuma ari ugwatine kwithirwa uri support mutuma maybe tuthengerete kithurano negia 2027 kwithirwa kuri ugwati atia maybe a governor kuromba giti atina kiama tukirivisita what happened ki Kawira Mwangaza riria atari yake mbere ya mbiyao yeah kwigwo Karute atarawa manto yake ya makeno peo nto party lindo ke mushorogo na itwari nawe atimio ke kwinto murume o wikira mheshimiwa Mpuru asimio yari na ciama bingi muno na Mpuru na ari party anto bara barite KICC ara ko sign agreement lakini o Mpuru na arere be kiama keno pio kiguma ke mungano ya asimio ari akirita na bwakyo kire mushore wa thirikari wa asimio batiategere asimio so kwethirwa wina musimamo yu ikiama nto benda tukayenga kokaumbika bunko thiria bwa ku support Karute na no pe ndona ataua party linda kinyotha ye ke thirikari atenda kiama giake giukuma ngino kona Mudavadi na bunjire kiawe lakini Mpuru atetikirie kubunja no pe yukuma kesi ya mabingi manto ya gavana kuromba kura atena kiama kinya winte support bu uyo tomaona twama siama bibinge bikwenda kuma obia counties nonto bantu baraba kuona ukiawita kuromba kura utena kiama kira wina kyo no yithirwe na withi nene cause boraka shagwo wani nyuma kuita utena kiama kenyeru ari yo mwawita ke mungano makanisa no tina kanisa negu kamati kanisa mtungi rirakenda kurita gukari atenda no kaua so ke mantu ya mirwa baraba kuthonya itha mutumati ati kuibanga imbiomba kwethia ti lazima taito tuimbi bionga kane kiama kiko mutuma karomage gavana ora iko cause daine itara kurita ngwe ndokaso intenda bwa siasa bweri kuringwa anto bari tene babweri kuromba kura mwankantu kwira sio kinyasha kuthama cia mene menya thayo temto etegeri kuma kia mene kirari lakini tukwira cia kinya I think mweri ne yo lena ari anto beyo akanya kao kuchwa cia mabira binge bawita kwa thai gavana mutuma asindete na independent oteke amena ko lakini imushoro wa thirikari na we gavana kana nya we muyumbe atwari o matuke kanto bakaoro eranto o maibo kwakara taitu we muntu muyumbe o mwera umege thirikari na no kwenda ringi aburitira ngwe mbesi muyumbe omba kuritasyo ngwe ari opposition ni wira ake cia CNDF kwe feva inge kwe manto yangi ya bwitheru anto barabare ashore ba thirikari buke akwenda we numa basikwa bukathoka na manto yo kusikatibe eto nio ne president na secretary mamlaka ya maingi muno tuwe nyake ikwandika kinyako aya na ngwe president no aya ne twanya to twinge to bodi shikosi uto taratibu borio whether ni ari mbo ngwe ene ngwe influence ya president utomba ko komiandre so boke akwethoro bokenda bwethoro ko kuona kuma thirikari ila simanto baraba bacha korina bo baritanire ngwa thirikari for now manto ya muntu uyu omba ko ya twikela
atina kiama kia mutethia no rote onete bura muntu atina kiama ethacua kada ura kukara ukiagwa kakawira ate wa uma nia kuwa muntu no wira uma kutithuki ukwithira utina kiama no gukuinyile wi gavana kusirimwe MCA cia assembly ibaita kuringana bura kiama kibitare kikuwa kwa mfano watu ndari PNU ndari chairman wa PNU ndari kiamene ke PNU 2017 2022 itwaina MCA beto bamwe barete kuthithia bura patigua banjiri ushirikiana thirikari itwabathibire na sheria cia bunge ni witikiria babekaira muntu kamitine babanga antu bo kamitine ikiama so kiama gikiakua uwe no wita kinyume ya kiama no kurito buroko na badidi nyoro ibariterwe buroko na Sifuna na ariterwe so kwethera bwina kiama muno wi gavana ni untu bwine tumi ukiakwita na mucetho yo kuwa kawerie basi no wone thina mbere lakini ukiakwethera wina kiama na murungu autethia ukethera wina majority utethera wina pressure imbingi no ntu antu babe kiamene kira umba musimamo ya kiama yo kuibutu kuwa ona kubuka thiato kanga ata kwithirwa uri na kiama wi gavana ni untu bubwega kuringana na mantiri akwithirwa wi na kiama uri deputy president no untu kiama giaku kia ODM bethirito bagikaranthi na kurita imakania bakiuga turienda gitikia namba 2 na bagakaraja antu bomba kuthikira nontu bari jamwe ja kiama bakauga turenda tujukirwo paranya mara kinya joho na kugwetwao untu bubu ithirwa atia buri riski kiri mwana wetu Professor Kithure Kindiki ari rungu rwa kiama kia ODM jamunini wawe we atina kiama airungikite arambo na kwina atari na kinya kethire to support Kindiki na itokuwa Kindiki na bati kwithire na giti ibubwega sana na Kindiki tikaomba kwithire na kiama nontu already no ayundi na kaya kuwa gakwambiriria kiama ikoro na munene wa wenendi lakini kuri mantu ya tiombo karika buru na kinya muntu akathugania agakarika na kinya muntu ra muritu buru akaya kuthugania katumire kaume kindogo na atika ume mantu ya atikarika ndene Kenya otu yundi karita president na written deputy boba mbeba ulwe bururu yani ketho mantu ati yokarika Kenya urenda kuga Kindiki yani no ngabete bongo barombe beyie bate kubusisha bya mabinge cia sene yao watu kabageta bo bairi uraruto betere agachagua iro yundi karita president na written deputy lakini kinya professor wetu wengwa Kindiki na bati kone leto invite antu nyumba iri na beya twara ni o matu no tukawiri antu tugaka antu maguta ka tuthithia mantu ya kugwiria nkoro cietu riri tiumba kugwirua egitere to invite ODM na era tonya ndene yetu na nuko kwina fununu engi Kalonzo no kare ya Nikodemu na kwiro na wetakie Yesu utuku kiremene keme Zaituni na kuthira na kuona rwa Jerusalem watu tugeta na raini eu tukethera batu turi Ameru no tu lose na kwa into kingi antu kwa narrative kangi karegiria na ndio igo sinka na ikawa na antu betega mantu na fulisha angu kuwa bagania Mount Kenya kitabu into itumbika buru ikeu antu bete intermarried ibabite business cionthe na igitere bantu bakuga bara bakuga tugane Mount Kenya East na West bere ibakuraga Kindiki batikumenya nonto Kindiki ari rwachwe kura cha Kenya yonthe na cia Mount Kenya East na West na ibo ntokona Kindiki arengana na rukwe mutunya maike muratiga kwa kirima kia aragane ito mimbi batunya kitha turi Ameru kwi bantu batamenya kinyara toragwa na post election violence na ukalenjini ya jalo shitoraga batwita gikukia Meru twita ba ikukia
na kuri kauntu karegiria gutuma nkwira kauntu kakaregiria tuimenyere muno tutikairwe batwe kuria wetu na kunywa na kumara wetu mucio Meru kana Nyayo Embu batu kumara wetu tumara na njira ya Eku tumara na Nyeri na Nyuki tukaumara na Murang'a Kagio na Iriu na Nairobi igitarira windombere gukondem nteto cia rukuche kuga twathukane nonto thaine ndito kwirikana thaine ndito Mount Kenya East sawa na etha tu Mount Kenya East ri why kwina boundary king business ni tonto batwi tutegucishwa kiri property iri kuonekana kiambere na rurunde rwa mbiritie Embu kwinama ni tonto batwi kenjen itito taratwe party imwe ya anto baba bati benefit na Tana River yani na ruru Embu ruru na metro ni tonto mbondi ya Walma ya twathuranire batwi ira yuki anto bambere bano to baba na ndamu muwanja nuye bena ndamu muwanja iriyo bena kiambere bena kindaruma bena ndamu muwanja ni tonto batwi kitha tu Mount Kenya East property ira company ciaome cie ya kuga resources ni tonto tutikairwa ki mpango yu to benefit like Mount Kenya East. Another thing, why batwe ngari cietu cia Meru na wete stage uthithie babo mie ibo tukakenteto ngari cietu cia Meru ngari cia Mekina kwina stage cietu Mekina na kwina neno Nairobi Embu Nissan operator iringa matatu ikaringa Kaelo ikaringa Mutuate ikaringa Mawa lakini ndekwira wete ruju uone ngari unique sato kana menani kithie yomba kurunga Embu na sheria nekiri isi silembarire ngari yetu ikarunga Embu baini ngiri 80 okay ya kwenda wewe kwanze Embu market au kwa Baruku ukenda wewe kwanze Embu au market no uune rurongo rurarwa Kirinyaga weta wekwa na arakwani we iguru wauna wewe kabisa wauna rupinga ase weta rongo ruriko rura ni twithikita twina usawa twito ba stage ya embassy cio chimani na twaba ofisi na twakara bobo ya muno na bene marinya ya maingi muno ndiaria uma na kithia no kwaria Murungu no kuona kandi tango ruyu twite ruyu tuone kithira kuri rinya ria ra kana ofisi ya ra yo Embu uwezi pata kinye mirigo mwe Kirinyaga itwe ofisi cia luxury cia ambi itwe ofisi nyingine itwe na marinya maingi how anto ba nkurie ni tonto Embu gutena stage ya Matu ya Kanyonyo na gutena stage ya tugenye Tharaka au Embu gutena stage nye Tharaka kuwata bachakario gutio no umere compound ine nende kithira rukuna kwenda twitha Mount Kenya East ne ya twatithanie twambire go share resources cia muru yuyu wetu ne ya twatithanie twambire go share resources cia barabara utwithe tuthi tugwitata ituko benefit ni otwithe ibo ntukuona batwe woninte nte kuwatanira manto yakuwa twikire boundary no ntu bombere gankwire na narua wende kanorege batwe kinya passport kinya moving permit ira to ya we Muchungu 1909 ni Dr. Hall kangangi ni to Dr. Hall 1909 to 1960s to egi kibande kimwe to ya kibande kimwe kia Embu Meru na Gikuyu na kinya tukunda usiano bwetu bwangema yuga Meru Embu na Gikuyu plan ire ya kwathurana Embu Meru na Gikuyu antu batige gutaka gachagua tu menyantu betega tu gachagua babu aba mutunya antu basaindira batiwe na saindira tegeni gachagua ageta na gachagua ongia kaya nete lakini no gatigwa yani no ndeto igatigwa no kaya gukura menya ankwire sister Ndorokas utibati kuraga ng'ombe no tubwetema na utibati kuraga ng'ombe no tubwetema etema kubati kugura muntu roku atwathukane Mount Kenya East na West kukari atiri
ntukwira antu bara bakauma na aria mea already nyane tukuwa Mount Kenya East na West kwina onara kwina antu bena kindiki katwario kweli so niira kwanja ya no Murang'a kuri so ni imwe ugatega ya nande aini bonthe ba Mount Kenya regional no kurika na mucemani bambire ku host kindiki buorona bara host kindiki abiashara bano bonthe beta kindiki na ndire oke ya uge tutekwenda antu banara no batu tekokona o kindiki ena nguvu na usana sana na Ruto no atumirie kuwa yebo athukane no tunakwenda kura Kenya yo yo isawa no kongwata kou utebati utega bia kuria biro kuria thai kana utega boro kari sasa wa thai miakira tumatuthira nthithuka Sister Dorcas ni antu baguchienda muno o atuika nande wena ntu kura no kunyana no kuona uri methene munene ukarea kumenya nene bugakuruka lakini nene bugakuruka ri family ro create egatiwa ate Karuti ntize kethirwa ka ono uchokerie Kangata mbi niki gogo gwata mbaru kugituka gwa kirima nawe na kuregana na ndetu na umbire kethirwa maybe Ruto na Kindiki baribo bairi kiamene kia UDA na kiama nakio kia ODM gitikendimandi gitikia deputy president auge baba iwa ite omwe na tutite obairi kakiri gwatini bombere kambikira disclaimer nambue inkoreana na miambo ya muchoro kwa Kangata yana kwa yana na ndire ana nio na itumibi kuibwa eta manto ya kuwa we have intermarried which is very true. We are business partners, which is very true. We are brothers and sisters, which is very okay. Endera tukua to adorane kirema teka tukua turwe. Teka tuwa the West people are our enemies. We have not said that. Endera tharaka nithi adorane na Meru teka twarwira kwa tuika tuteona nana tharaka nithi. No. Resources ciareterwo kwi cia kinyila mo Meru na cia kinyila mto Tharaka. Kinyorende kukombika. Batu nyambene county council tukathano county yetu kubwa muno aze tu ina constituency yana tu ina constituency ithano Tiania East, Tiania West, Egembe North, Egembe Central na Egembe South. Tharaka county Tharaka nithi ina constituency ithatu na antu ba kain kurukisa iti ya antu ba indene ya Nyambene municipal council. Isiolo county one constituency is equal to one monthly lemwe ere wetu amwathi and those people 161,000 ake constituency monde ene Egembe region that is Egembe Central is the same as Isiolo county endira twathora ndero meanke eteka Isiolo ataire mundu etu Mutharaka ataire mundu etu Mwembu ataire mundu etu Mto Laikipia te mundu etu. What we are saying katukuwa atiri Mumeru na Mutharaka na Mwembu na atalero kina kiawe are muntu Mount Kenya East endera bikia yoa mauronche thana no Mount Kenya West Mount Kenya East nionero atiri ina chicho barabara chieni ndram Vibandram Karem Dram Chionda chethana na kinyandra kaine na irengi thana ne tuina na ina nene chethana nuko kerwati na bubure Mount Kenya East bini bio bien imbi bito mete kutueka rwariro kuita kire mairo iroye imatharau yara yona ni tu ni our brothers endera thirikari ya ina inerwo injenzi kuratuika no mwanga kutha kwena handshake mtu wetu Raila Odinga aritire minister coast Hassan Joho aita NG Turkana Oduor arita Oparanya Western Wandai Nyanza mtu wetu Mbandi Nyanza and ayande kuonde nara atuire kwithwa eno Watimbar President yogira Mpala eta Israeli nara kwa mtu wetu Uhuru Kenyatta. Areweta kwa Uhuru Kenyatta mwandanyo ke ura ware ndene pio kuma Meru eta pita katira umunya. Uhuru arathana Nyakagwe agriculture.
arathana ni like na njui arathana ni muntu witwa kabogo acoka athana muntu witwa uyu urare o Laikipia Mureithi Nderitu kwa KRA atathingithirie Mumeru kinyomwe amoya amwigiara arikana kwi Mumeru kwi Mwembu kwi Mutharaka para batwire bawete Mount Kenya for more than 40 years. Muntu witwa Gachagua arikwa impeached araromere watia aua Mount Kenya nĩ tengi nĩ rathirĩrue whereas gĩtĩ kĩrĩa kĩarĩ na Gachagua gĩtoyerwo gĩthano Mũjaluo gĩtoyerwo gĩthano muntu wa Coast gĩtoyerwo gĩthano Mũturukana kĩoyerwo gĩthano muntu wa Mount Kenya aumĩte Mount Kenya East ĩndĩ rwaria rũrĩa rũkwarũ the former deputy president nĩ atĩrĩ Soprano Mr. Yes sir but ati kwenda kirima kigitukana akiagũthwo ati kwenda kirima kigitukana akiuga atĩrĩ for the sake of this mountain no nto still nyandre kwengwa uroroyerwe athanwete muntu akauma Mount Kenya East imwana weto Mount Kenya babu antu weto Mount Kenya inkuboromba boate mwana weto mbaru ende tokinya mbere ara tukaria ungi but today as we are talking ai muthalilisha ai muruma utebu atomwita babu by East ibu bambiririe gwita mwana wenu Soprano angake baite listen it is Gachagua maybe bona ni arutererwe arungi nane ndeuri atiri my big question is this okay akwethirwa this man he has no respect for his brother ariwa woni my brother ntekoro kuruma woni my brother ntekuthithe aogera I am not your brother na ate ogwenda turianira no rera your brother oro kwira woni neshima re nene woni my brother ntekoro kuruma woni my brother inderagia utethia aogera mura never call me your brother kindana na thina ciaku na tutekinda na thina cietu ira twina cio igwa kuona twina cio tukoya kura cietu milioni moja Meru tukoya kura manele na 70 cia Tharaka tukoya kura manatha twa 70 cia Embu tukoya kura 161 cia Isiolo tukoya cia Mwea tukaringanira batu twatweka twi one region rira into bikwayo tukaya Nairobi tutirauga twathukane tutirauga twina ndrwa Gachagua na antu Meru Kindiki na antu Nyeri so there is no tendrwa ikatukuwa atiri antu ibari recognize na interview bibe na bio kinya Turukana ndeko recognize na barai na bo kinya Samburu ndeko recognize na birai na bio yeta wa Northeastern arethi bakariora bakari Garissa County ndeko recognize na antu bo ora bana bauba pastoralist so what we are saying katukuwa atiri rukwate thithite makosa no yakari kaba hatu etanetia na bobolo atiri kuma 1963 Kenyatta ai president tutwira obaikia ngwe na tubagareti Murambi tutwira obaikia ngwe tubagareti Kibake tutwira obaikia ngwe tubagareti Uhuru Kenyatta tumukareti Gachagua tumukareti anonto Gachagua endera kwa twika tukuona first deputy president kuma ruterero oriwa Mount Kenya ni iramenerwe Mount Kenya ni irauriro the other thing tutekuwa Kindiki no mwanka twike deputy president lakini kinya kile united opposition yeu ya nethani muntu oku aze Gachagua atiroma na impeachero nengi okay akwethu into murume wani piuri na twina kura ngirinya twethe turi antu bakiri mari ya noya linturi amuthana ni deputy president ya noya muntu ungi noya inyamunya amuthana ni deputy president okay akwethu ati trust linturi netike secretary general no etike deputy president okay akwethu na wetike twina wingi bobo kura the least possession ere batere kuthano muntu wa Mount Kenya netike deputy president ya nawa ate muntu ungi njara akwende no kauga kana ibo bagakarande no. Kura iwingi bwantu kura iwingi na ikyo bakwe Mount Kenya tukwato Mount Kenya both Mount Kenya East and Mount Kenya West wingi bwetu tukibobwega methene uti muntu tukararia okay akwethwa Ruto na atwete Kindiki na no we no mwanka thai if Gachagua is a man enough na thani ni mutano ngi kuma Mount Kenya East are deputy president
even in the opposition. Lakini ukia une batere kudhaire minimum request ira tukwete batu in deputy president kuma Mount Kenya East. Indi no tiu kiri uriterero opposition yu man. Munya ategwo Lentore ategwo na muntu wetu gitabu imanyara ategwo Felix Tibirire ategwo aja neo na ndi muthondekere jobia majukweja mantiri aja neo muthondekere jobia majukweja bete bare bena bio bakarendi maybe bauge atiri turenda tigiti Matiang'i na tigiti na between Matiang'i na Sifuna maybe Ndidi na someone else na babetu maybe bage baremo ko negotiate. Munya ayete can deputy president ageyo chuno tuko kita is equal to the task. Naite minister, naite governor, naite MP. Lentore naite senator, naite minister. Na wale aja Meru akienda kuromba giti kia governor mantiri maybe ne ana betu batigwi position bwega. I think ibu kwa ndikasi bo yo mabore nainde wete ntukwingi. Mbere kuria kira twira karuta kangataririe mantu ya kuita kirema kakore ya kuita. Oni support 100% kirema kitweka. Either nketho ndi one term muthia kana ndi two term but mbwa kitweke. Kenda tonde watu wenaki. Tutikethera batu tuwa tweba kirema na katukashwa. Kwa mfano rira Gachagua ngawa agusigusa mlima. Oburu twa watanira we antegusa mulima ite akike achuno Gachagua ketha no mtonge wa omulima so ka kwethirwa kuri umwe bwe o bali Gachagua no ari o support no ntobwa bwa mpitane cia no nto no chuno anto bara ba Mount Kenya West ibabwiri kuendelea kusupport kindiki kusi mulima yutaguso ke ko yerete ke tanara Nyanza kana India Northeastern akethirwa agusite mulima ayo ndanjiriri nya woni kuona mulima kwathukani bobwaya lakini akeo nti support miaka mbwa umubwakwa no rokwa mulima yoitwe kusuruko buraka ngata kuwa aikalema so ora operation tokwa ne ibakwa one time na ntobo miende lakini no olelia tongoria ikiawita operation yomba kuthano minister ikawira imithika imunya anto tuone teringi so kinya ana wa kuita mulima uyo kuita mulima iroko akenda inya turetera colony bunge akiwa turito colony aturete no colony bunge boyaro kwa mfano uti waziri umunene ke waziri onge amiru twina waziri witomuga inkauri imbibi ko toma ko tu o line mustari wa mbere ututongori batu amiru ni batu na dharakanithi kusibatu tore amiru urano imuhembu roko imuhembu batu buri gwetho tutongora cia mantu akwa mulima yu atokaneiro tiroko ni imoga kusinwa waziri eto amiru ote waziri tu no mumeru roko imuhembu na roko na itera ethia nyumba cia ntobeto kinya rutorebo mutumira kono agendeke abate kuona no ekire no aendelee kutuma kure ithuka cia akantu barabe one time advantage barabe miru kusiro kwaro merea ethia arenga ntobeto kuntu kweta wa Chicago barakimbilia kwa mubunge weta wa Karemba Oweri na Runyenjes so gonire aro kwa tuite ngwacia wetuita na batu twenda obu mugoro wakuwa embu tengare miru yomba kutinukia anto embu no ntobo sentiment usia baruko au bukurongwa nka correct mubeni ointa ueta ega ntuto ciaku oni beta kandire bonkwa we minya kandire ni we nakagata bukurongwa roko atengera anto Chicago manto amatatu bukurongwa uinra umite Nairobi kandire ni yana luxury kandire we yabadana ne murio araembu karote andire karote ni ngari cia mirai cia ngari cia Nairobi karote windi support kuita mulima yes 100% lakini tutokelogeri roko kusiro kwatu umweya uni nyamanto angai no mbeke kando usitikanda wa matatoni ndio
matatu niro no mbeke matatu kando nto nte korongosia na inya keisira maganda wa braka ngataua I think ngwa kango support kanga doga godhiwa lakini burambisi woni kandonere ruko antobeto bengwa runyenjes na kinyarwari na ruko akithio rongo tethia anto bangi ateta tethia anto barabeto bengero runyenjes barabengero siakao beyotura ugeri ni ati barabara we na maishiara I think be safe nonto no ba machoke bageyatharaka nonto imiro so woni support iko ita murima 100% nonto bathinira tuonete arange karute aku onto bwe netomi akwithwa kachagwa na akomia 100% atithwa atite arombera indagure ringi kachagwa na kawire the same 2027 na 2032 batithwa bende unless katiba ya change ke bakombo change lakini sheria etabure kali batithwa bende imbibi kuiria kachagwera kendeke basibu waka to support okinya ntuko cia muthia ume nau we tukuendi we president wa Kenya bado turua na kura milioni 8 ria kachagwa wikumia shusha mulima pito kwenda ake to shinda ikure ingio milioni 3 so nontoke na ni muntu wina mpango yote ya Mount Kenya iwatene akoro support muntu ngeitha munya aitha methika ke kuri shimena rona antu ba Mount Kenya West so kangatarira bo twira turie twatene muntu akiokora atiria nyumba mutano ina ringi katwa kabathuka na agenda muntu ethe no se na siasa Kenya iloko ugeto goroko kashigura Kenya kareka kuringo no kabila etheri Mount Kenya isti to awatanira tuburi kuringa kura block kenda tuitinto bietu tu block ethirani West nabo nonto tutura twirunguro iba watane nabo baringe kura cio bora baethare kana tweta ki mungano ethira imethene tweta tuburi wita batu tu Mount Kenya East nabo be Mount Kenya West lakini kuwa ingi tuture tu baito yara kiondo nonsho karanga uni ntobire binge bimbika era murimo burubi to mambwa ni kwathorano Uhuru Kenyatta president ndenda muntu momo merweye ambo ni project yemwe bilioni yemwe ya Uhuru Kenyatta meru isipokuwa ambwa ni bypass isi ogero taunia na undene na ute project nyemwe Uhuru 10 years ute nya project yemwe Uhuru Kenyatta oyureri emo barabara shema umau kilomita saindi ngitiyana 540 kilomita 540 ute kilomita 10 sheyire Mount Kenya East West East so woni burune ukiotweka Kenya ni ibo yaya na wa Uhuru Kenyatta atwayire ute aya to ba Mount Kenya kaga to betonere onire ndenda weke no waturie to atenere ankwire miake isipokuwa ke bage gitira muntu athuri atirikana nya mwekoro wera bamba na kibura baitana kibura muntu akathura muntu lakini tiguthura ngoya kanga tanda watiri ari no kwario mabu ndawa project imwe ya Uhuru Kenyatta bilioni ari atugetiri katwarie miake ego baba west tukwirwa baba Mount Kenya East baba west tukwirwa tugetania abo isawa nyoni ngobonga mukono bokuwa lakini tuko watu Uhuru Kenyatta nekere ntwangaine ministry land na akuru baba ngimuno barewa na bamatene ko na tuweta materu ndinambi ito aerwe atuge tu kinyekera muntu bokona buru te bwathithite na egitara siasa munkwira tere withire we mite hai no watega future ya mbali no nto bambere batwe ntwangaine akonenkerwa unene ito anto bambere kuona taitu na teta ito akitwonera itara ntwangaine no bo mushwere makosa isawa lakini gutena thina lakini ngogo ntwangaine aritere Kenyatta ke yakomenya ntwangaine na ritete ngwine ne nyota itiroko na twina cena uwo muturi wa ntwangaine na unokumenya katwiye batu na itokira murungu buru nyeketha tote maetho yate kuona tuga mtu otetherie miru yonthe nora yotuthirikana kuma thene ni Kibaki na nyaba itugetekaniria abo maendeleo ya Kibaki guku iya maingi muno na twa Mount Kenya East itugetekaniria twinthe mu ari ngoja itugetekaniria bo gaburu now ankwireni
Wethikarire na kinya mukuru ngu kwa kioba muno kinya kethana kuitu into kindogo tu akauga tu na bypass gintu kiu gitwa bypass kiu wetwa aya nonto Uhuru Kibaki na akire Thika Superhighway nte kumekithi baluya beta iraku kana Kalenjini kana Coast Thika Superhighway muntu ro kwenda tu divide boy ari watiri akire barabara kuo bahati tete tuko benefit na nduo karenji kuma moya kuma Kirinyaga gwo gucoko tete tuko benefit na nduo karenji katu nduo karenji ni akiro ni Uhuru ngari cieto icio cethirera tugita namba cieta wala kanau tugeta na cieto kamawe na ujundi na ile ingi na UTC ira tweta nacio barabara eu mantele na utana Nairobi karutini utana Nairobi na Nevui katu ni sawa na wire ne ko lakini to mekinyanga ito weta te anini bauwa baraki batuwa Kenyatta na letera kamiti anto ya Meru kamiti prison yeta na alafu katwaria uma ba murungu bungwa nonto yani ika shetani kareti na kena power sana lakini muntu ya kumenya akura kana ntuko emoche kinya iro muntu ya kumenya ndatumiro bu inkoma batwe egitarera Uhuru arari president turabithiri tubarabara nyinge muno na Kenyatta no abithirie Kibaki no ithirie kibirichia arathithie ucia gwita na umutu ate na ukwa baba arathithie cia kwina magucuti katu ene mwe katu kilomita 4 katu kilomita 2 kaithatu Aisha bwitho murangana Kiambu ngoja wewe ndo mfano tarega goku au nukuo mamanteli kinye mikindori nonto ikorikana baba na mikindori Kibaki amekere tu tukithirikairie amekere tu egitera nkoma yithete muntu metho ationa gintu ya kiu kitioneka buru bunda gwera Kibaki ari Uhuru Kenyatta gwetura mantu jari ya Mount Kenya West ora batethete Mount Kenya East ibun kwenda kito Kibaki aoke nitokara mantu yange nitokara mantu yange weta Central Kenya othe aya na ku Central kankwire wowe muntu Central na Kenyatta ilo kona antu barabariti ibara kuoria geuria tukangada ocokanirie imbitoro anairu abo na gwitu gabo utembo cio tiruye ndigeria ni uti Central Kenya utembo cio tiruye utembo cio testima utembo cio telami batu eta meruye mbui no kuo mantele tiangorega bu mantele kore muntu takuthoga era ni akuria kangada ukiawita Kisumu ria nyumba cia itha chua Kisumu bado to aitha chua to eta omwiko lakini ntobira ba benefit rabio tibio biaire urinko wirwa bu tethara kaniri yonde kaniri twire telami mantele ntena thina wina bu ida ithirikania ruto mbwa bomba kuona urikira nkuga no kona mantele oto na baba wona cia cethira no nto inkomenya ruto ari thikira wona cia cethira no kona kindikio na ruto bagacoka kwa Mount Kenya ringi ninjea no ndire twaringa kura tu twathura ruto Mount Kenya rabu imuno tu inde turare gintu kimwe etikera thuki alafu no kona reba mutaika barare minister wa erothi riu kona ba kobia ba mangirite kobia na babangi barare kuna thai ndo te kona bate kona Uhuru na twete into bibinge utebi kona kadai utebi kuoneka no utebi thaira gutukire ndare ndabio Uhuru kemwe ngoja thaira gutukire kinywa toro bilioni moyo ugeto ni utione kingi ugeto o miathe ukagira kwa linya kirima utiona lakini ukiriro akia gukeana na weru rukiriro keana weru kunu CEO wa Meru yetu urabarengete ayo macherie te mwiko ogwa tukotire utibu ngituku aya ari kena tuthirie kena unitaka ini kuinga muchamanio kankwenda kuga atiri na njira enkwi egitarira tura invite ODM bakaya bambire titike deputy na bambire titike deputy rekeni kwa akiendeke ngugi njumu yo mwira astrago bwe muikairi anto irundu ne nambasi beta kurumwa mpempe na muthere na kiendeke kinya kithira anto ibaba mu mislindi be mwira bamuretere anto njane kenda ba mpempe na muthere mwananchi wa Kenya kana Mumeru na kulukithia mpempe na mung'au na mutu abati mbesi ucio nthiga konivatwa igaka skuru alafu kindike no Kenya yonthe ili ageta anto bakalenjini nabo irunduni ili ageta anto ba Murang'a irunduni no nto anto bakubangira mutano wetu ibo bakwenda mutabathura na Ruto ngetokera ngada batwe tukithirikairie tafadhali ambo etu
kankwenda kangathare kakua kulio muntu antu kulionga kwa muntu ogote makosa ndo kasi ntobira bina thina ki trip ira yari rundune kusimberete komiolelia njire nene muno antu baraba twire okasha ngekurucietu muno especially antu baraba riembe ikwa ina antu bombete miru yonde kuyangero nange kuri kwandamana wito kethira ngekurushe umire rundune atongoria boko mama mwenko natetawa ora twari na kanisa negu na thura baita na cia same orete ngitia lendo ikundi bya muungano mamo beteria antu muntu ngiria manelele na rumbasi kabaririge ndeke kambasiri so mama wo uyira antu mbesha no wo kwandamanithia ngekuru ebere ibachunerwe orinde no rete mbesha au ciekuruba so bimbe ndantu baminye kura kwetu embe antu botumira ekuru betu buhi na njire nene muno kusinde bareta ibo babeyire mbecha na ibo babera bakandamane aitha betitu nyanto bakai na baendi antu baraba bonde bayete mbi becha besi usia bayire sikundi bi ira beteti ekuru na mbasi siondire sietere runduni siarini independent president iba bwiri kwanjiri wo wetu mbese u na bachunguso iba beta siange kuru mbese u so manto ya ku wanto baete rundune oderanto batilionga nyarutoreko adelionga roni amiru debe kabaraki muyo edirie otibu mutongorio mbagodo entorene anto bare aweto muliongera so nto konene to mika ure dio media siasa bakure anto bakuia egoro beto na njire kunyaru ari mbonere muntu wari waziri myake ile aikilimo aitumethia ngekuru akiwa kendeke na hya ne mutu no atumethia ngekuru laini kumarukire na ria ari wizara kilimo tina mberia na no uonge no berere pelesete no ari mbi City angai kwa Sirio Mbondi mbewi na osuma kwa Sirio Mbondi ino berere ari so metheko yere mpempe bena berere bare akwanto dira bare dirigari ne bare terra dishabe goringa sho campaign to 7 Boishwe itio kana maybe tia ba omware Sirio Mbondi expiring ni doki kusiga kwa cia kuri kwa handole bare waziri kankwere ni ndoro kasi kankwenda ku ngadiria kankwenda kuwa antobeto ekurobeto ba mnobembe bwatumiro nyanjire mbi boya kwirwa manto ya tetomi muntu abori boero sukae na mutu no ya bwemo mbeo kilemo obaya kilemo ngakoro yere bakaya na kilo yere so nte kumnyanto bake kaba matanto wana na tomba kwanto bero sukari ya mutu na ya kwanto kilemo leni kilemo chiringiana kama ana ile mpembe ampinge bwa nko dire ruare ntuko ne ngere woni ndenda kuatiri neshima kinene kiri ambo yere ruare romante leu na I put this response very clearly kire mumeru endoro ndikireti uni ntukwira bwana kangata indetere irunduni wintete ndi mwekuru ndetere nkaribishi I mtu witwa Kimathi Ngindiu ndi mutongeria na mbasi bwana kangata ichiari karibu ngiri 20,000 ichio mbasi ereawa na mbasi erewa mbasi mwe 144 ngiri 20,000 kiuri kiakwa kira kinene kie kuruba muungano baraba kwandamanithua ndendo bori atiri ababu boritire mbia cia kurea mbasi borita ngiri 60 onge arita ngiri 50 na mbasi ereawa ngiri 20,000 yorie ni mutongeria wenu ura woyere ngiri 50 inaendere ngiri 30 na inaendere ngiri 20 para baritire ngiri ngekuru karibu manele bakarita ngiri ngiri manele na mbasi egombora wa ngiri 20 nane ndenda kuona mwekuru yongi urarumanire muno ao kuma munitho molo ndimuri atiri kuma awete irunduni imbecha iana ukia kutha mbasi yaumire miathene ya iranto maua ya baendi irunduni ya rero ngiri 20,000 awo ritetherie ekuru ngiri 60 ria ngiri 20,000 ngiri 40 inaire kenda be ya kuruma linda
kenda be ya kuruma kinde kina benda be ya kuruma mutuma ndi choke ndi bwire bau bo butumithie laini bo andamana bau bakuya bwe marombene baburetera mpempe menyere ni mpempe ubomba kwanda ikare ya kuma andre ni mpempe tie ora batelese mutuire wetabura na inkwenda kwera my friend mugambi manyara no ntu muchorogwa my brother imenyere muntu wetanete no imuringani ombo kuringithia no te kwene kuringwa no nto nara mwire kurumana na mwa kwera reverend ya muinya na twende turendro muinya na facti turenda kwera antu ba Meru antu bembe who is this man why no ndo nakuwa naku inyana batu tutikira to inya kithaka inya twana twembe twende ake inya mutuma ato inya nithie twende ende natwe twa muinya na uma buonka burana kuthithia kuma MP kuma senator kuma minister miake ile tukainya na uma no biu arawira ka to atatu inya wara chema nithia batwe na to inya lakini natwe twatwa kwaria uma ndakwira uteka nicha tutiukumia mutwe uteke ngekuru tutita uteka nicha tutita na nyako njori toeta wethiria ngekuru mbia cio turenda batwe toye toye mwiri wake. Thank you so much Karuti. Na mutuma twelekani twete tukiura cia ekuru uyu no yure nure kumwea tuguthire tugathukia githindi abo tumo tubithirikare ne mutuma ete ibugerie aritingo iba kansu batiri Mugoria. Iwa tango kwera ndi. Tuonde raiwa. Akana kagata. Ya muritu wangu mona uwe. Kagata. Otenya mwana guo iguo. Kagata. Meagerengi ira. Meagere nyuma ya kiburi. Bokari kiburi. Akubura botithie tere. Bwa katwere imunene uroriaga. Bumwire tere. No rongo kagata. Isa wanyamba ni rongo wa. Tokera ruyo gende roga. Roga tere bigeo ya kanimo kaku. Muntu agarongo. Kagata na bro. Kagata. Utera altima weba kantu bana wa Meru. Gasio. Bwana Kagata. Thank you so much, financial Sawa. brokers. Boku E iba. financial imwako wa muyaru baje dirato era kulo. Alitaka mukwera baje dira kulo tariki 11. Nande kithana era kuri tariki 11 irerenge kuma mutumaro ya thirikari. Muritiongo county Meru arira arawatire atiri. Otocereri no. Otocererwa. Dinyaga yotocereri. Era manteleri no ntore ndega. TV ne orerwe. Thank you so much, Buteri. Good night. Good night.